Muraho neza nshuti bakunzi ba Rwanda Real Estate. Umunsi turi ahantu bita Kibagabaga, tugiye kubereka inzu nziza cyane iri ku giciro cya miliyoni 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu iragurishwa, iherereye Kibagabaga, ahantu hari location nziza cyane, hari bien localisé. Ni inzu nziza cyane kuri miliyoni 500, ibyumba 5 ndetse na toilette 6, ibikoni 2 ndetse na rooftop nziza cyane. Mu munota umwe reka tubatembereze inzu yacu, tubereke aga short video, hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri channel yacu ya Rwanda Real Estate kuri YouTube channel. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.